Televisi pemerintah Iran pun menayangkan rekaman yang menunjukkan kapal-kapal terhenti di Selat Hormuz pada Minggu waktu setempat, sehari usai negosiasi Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa kesepakatan. Tanggal dan lokasi pasti rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen pada saat dipublikasikan. Negosiasi Amerika Serikat-Iran buntu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim akan menerapkan blokade total di Selat Hormuz. Trump mengancam tidak akan membiarkan Iran mendapatkan uang dari penjualan minyak. Pernyataan tersebut disampaikan Trump dalam wawancara di Fox News. It's called all in and all out. There'll be a time when we'll have them all come in and all come out, but it won't be a percentage. It won't be a friend of yours like a country that's your ally or a country that's your friend. It's all or nothing, and that won't be in too long a distance. No, we're just bringing the ships up. We got a lot of ships, so we're bringing them up. We think that numerous countries are going to be helping us with this also, but we're putting on a complete blockade. We're not going to let Iran make money on selling oil to people that they like and not people that they don't like or whatever it is. It's going to be all or none, and that's the way it is. And it'll be, you saw what we did with Venezuela. It'll be something very similar to that, but at a higher level. Merespons pernyataan Trump soal ancaman blokade Selat Hormuz, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan pernyataan Trump sebagai bukti kegagalan Amerika Serikat. Ebrahim Azizi menyebut retorika Trump sebagai luapan pihak yang dianggap kalah. مذاکرات شروع کرده. من در دریای عمان، اقیانوس هند، در دوردست‌ها این میکنم اون میکنم. خب طبیعیه که یک رئیس جمهور شکست خورده دیگه اگر این جملات و این کلمات و این ادبیات رو به کار نبره، من فکر میکنم دیگه فضاحتش